amaraso y'abasivili mushaki ntabwo ari imibare gusa, ni ikimenyetso cy'ubugambanyi bukorwa mu maso y'isi. Mu gihe MONUSCO yandikaga amatangazo azimije ishaka gukingira ikibaba bicanyi, umugabo umwe yanze guceceka. Ambasaderi Olivier Jean-Patrick Nduhungirehe yafashe yankuranya amagambo y'ibinyoma bya MONUSCO ayishwanyaguza imbere y'isi yose. Ese kuki umuryango w'abibumbye utinya kuvuga izina rya FARDC kandi drones zabo ziri kumara abantu? Uyu munsi tugiye gushyira hanze uburyo ukuri kwahishwe n'uburyo Ambasaderi Nduhungirehe yanyomoje MONUSCO agahagarika umukino w'ikinyoma umaze guhitana inzirakarengane nyinshi muri Kongo. Nk'uko asanzwe bikora, Ambasaderi Olivier Nduhungirehe ntabwo yigeze atungurwa n'itangazo rishya rya MONUSCO ryasohotse kuri uyu wa gatandatu tariki ya 9 Gicurasi 2026. Ahubwo icyo yakoze ni ukwerekana ko ibyo MONUSCO yanditse ari uburyo bwo kurindagiza amahanga. Nduhungirehe ntabwo ari umuntu urya iminwa. Yahise ashyira hanze ibimenyetso bigaragaza ko MONUSCO izi neza abari kurasa abasivile, ariko ikaba yarahisemo kuba impumyi ku bushake. Uyu muminisitiri, uyu munyapolitike akaba yagaragaje ko hari umugambi uhoraho w'ingabo za leta ya Kongo FARDC wo gukoresha drones zitagira abapilote mu guhiga abaturage. Icyababaje Nduhungirehe cyane nuko MONUSCO ifite ikoranabuhanga rihambaye, ifite amaradari n'ubutasi mu kirere, isohora itangazo ivuga ko ikurikirana amakuru cyangwa ikiri gukurikirana amakuru y'ibi bitero. Ibi nibyo Nduhungirehe yanyomozaga avuga ko ari uburyo bwo kurinda inshuti zabo. MONUSCO ikabifata FARDC nk'umufatanyabikorwa, bityo bakumva ko gushyira hanze ibyaha byabo byaba ari ukugaragaza ko ubutumwa bwabo bwatsinzwe. Ariko Ambasaderi Nduhungirehe akaba yabahagaritse agira ati ukuri ntabwo gushobora guhishwa n'itangazo ryanditse mu rurimi ruzimije. Reka tugaruke ku cyatumye iyi ntambara y'amagambo ibikomeye cyane. Igitero cy'Mushaki cyabaye ku itariki ya 8 Gicurasi 2026. Mushaki ni agace gaherereye muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Kakaba ari agace gasanzwe kagenzurwa n'ingabo za FARDC za AFC M23. Ariko hatuye abasivile benshi cyane badafite aho bahuriye n'imirwano. Drones za FARDC zagabye ibitero bikurikirana zikaba zarasaga abasivile, aho abagera kuri 20 bahise bahasiga ubuzima, naho abandi barenga 60 barakomereka. Igitero ntabwo cyari accident cyangwa impanuka. Izi drones ziba zifite kamera zerekana aho ziri kurasa, bivuze ko abasirikare ba FARDC bari bazicungiye kure, cyangwa baba mercenaires baba canshuro twavuze mu minsi yashize baturutse muri Ukraine. Ubwo ndavuga barwanye muri Ukraine ariko bakaba baturuka muri Amerika Latine, bakaba babonaga neza ko bari kurasa mu gace k'abasivile. Muri ijoro rero ry'icubura burindi imushaki, imiryango yarishwe, abana bahura n'ibibazo cyane, no kuvuga abaturage barasenyerwa, maze bikeye MONUSCO isohora itangazo ryamagana ibitero ariko yirinda kuvuga izina rya FARDC. Minister Ambasaderi Olivier Jean-Patrick Nduhungirehe akavuze ko ubu ari ubugwari bukomeye yanyoboje MONUSCO, ayereka ko guceceka izina ry'umwicanyi ari ukumwongerera imbaraga zo gukomeza kwica. Imushaki habaye ubwicanyi ndengakamere, massacre, ariko MONUSCO yashatse kubuhindura inkuru isanzwe mu kinyamakuru cyangwa yo mu kinyamakuru. Kugira ngo twumve impamvu Nduhungirehe hafite umujinya ushingiye ku kuri, tugomba kwibuka ibyabaye ku itariki ya 11 Werurwe 2026 mu mujyi wa Goma. Iki gihe drones za FARDC zongeye gukora amahano zica Umufaransa-kazi witwa Karine Buse. Uyu mugore ntabwo yari umusirikare, yari umukozi w'umuryango wa UNICEF ushinzwe gufasha abana. Icyatangaje isi nuko nubwo FARDC yishe umukozi w'umuryango w'abibumbye UN, MONUSCO yongeye gukoresha imvugo izimije. Bayise icyaha cy'intambara cyangwa igitero bakise icyaha cy'intambara, ariko bananirwa kuvuga bati FARDC yishe umukozi wacu. Ambasaderi Nduhungirehe yagaragaje ko uyu mukino wa MONUSCO ari utuma Tshisekedi akomeza kumva ko ari hejuru y'amategeko. Nduhungirehe yagaragaje ko iperereza rya MONUSCO ryari ryarangiye kandi ryerekana neza ko drone ari ya FARDC, ariko itangazo ryabo rigatunganywa mu buryo budatunga agatoki Kinshasa.
ibi nibyo kunyomoza bikomeye. Nduhungirehe yerekana ko MONUSCO ifite raporo z'indani zivuga ukuri, ariko amatangazo yo hanze akaba ari ibinyoma n'amanjwe. Ntabwo ari masisi gusa, kuko ambasaderi Nduhungirehe yateye indi ntambwe yereka isi ibiri kubera iminembwe muri Kivu y'Amajyepfo. Aho birakaze kurusha, kuko hariho ibitero bya buri munsi, aho drones za FARDC zidakurikirana abasirikare ba M23 gusa, ahubwo zirimo kurasa imidugudu y'abanyamurenge, zigasenya amashuri n'ibitaro, ndetse zikibasira n'amatungo. Mu muco w'aka gace, kwica inka ni ukurimbura ubuzima bw'umuntu burundu. Nduhungirehe yabajije ikibazo gikomeye: ni kangahe izi drones zigomba kurasa kugira ngo umuryango mpuzamahanga uze Perezida Tshisekedi gukomeza ubwicanyi? Gice nkaho Nduhungirehe anyomoza MONUSCO kuri minembwe ni ingenzi, kuko MONUSCO igisura amatangazo avuga ko hari intambara z'imiryango cyangwa amoko, kandi ukuri ari uko ari leta ya Kongo iri kurasa abaturage bayo ikoresheje drones. Ni gute wambwira ngo Azarendo ifite drones? Ubucuruzi bw'amaraso ambasaderi Nduhungirehe yavuze, akaba yabwise blood minerals. Yagaragaje ko amahanga aceceka kubera ko amabuye y'agaciro akomeje gusohoka muri Kongo, naho amaraso y'abaturage imushake n'iminembwe akaba atagira agaciro imbere y'idolari. Mu gusoza, tugomba kwibaza ku itangazo rya MONUSCO ryo ku itariki 9 Gicurasi ryashyizweho umukono na Ndeye Kabilo. Muri itangazo bavuze ko bababajwe cyane n'ubwicanyi bwabaye muri Turi, Irumu, Njugu na Mambasa. Bavuga ko amashyirahamwe y'iterabwoba nka ADF cyangwa Kodeko ariyo yisha abantu. Ariko iyo bageze kuri Kivu y'Amajyaruguru, aho drones za FARDC zarashe, MONUSCO ihindura imvugo, ikavuga ngo amakuru arakurikiranirwa hafi. Ambasaderi Nduhungirehe yanyomoje ubu buryo bwo kwandika, yerekana ko MONUSCO ifite uburyo buvuguruzanya. Iyo ari inyeshyamba zisha abantu bavuga mu mazina, ariko ari leta ya Kongo, ubwo ndavuga FARDC yisha abaturage bayo, MONUSCO ikaba itagira ikivuga, ikagenda indimi ebyiri. Ibi nibyo ambasaderi Nduhungirehe yise gukingira ikibaba. Iki gikorwa cya ambasaderi Olivier Jean Patrick Nduhungirehe cyo kunyomoza MONUSCO ni isomo rikomeye ku banyamakuru n'abanyapolitike, atwereka ko tutagomba kwizera buri kintu cyose cyanditse mu mpapuro z'umuryango w'abibumbye, kuko akenshi nabo baba bafite inyungu za politike bari kurinda. Amaraso y'umushaki ntabwo agomba gucecekwa, kandi nk'uko Nduhungirehe yabivuze, igihe kirageze ko Tshisekedi n'igisirikare cye baryozwa ibi byaha by'intambara bidasiba gukorwa. Ibi byose tubonye bikaba bitwereka ko ukuri ari intwari ikomeye. Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yakoze akazi katoroshye ko kuba ijwi ry'abatagira ijwi, adatinya na rimwe no guhangana n'imiryango ikomeye nka MONUSCO. Ese mwebwe muratekereza iki? Ese murabona ko MONUSCO ifite uruhare mu bwicanyi bukomeje kubera muri Kongo kubera guceceka kwayo? Ariko igitekerezo cyawe hano hepfo hagenewe gutanga ibitekerezo, tukaba turahera ku bitekerezo byanyu mu nkuru yacu itaha. Kandi niba ushaka gukomeza kumenya ukuri nk'uku kudahishwa, kora subscribe kandi kuri iyo nzogera kugira ngo video yose isohotse uhite uyibona bwa mbere. Ndabakunda cyane, n'ibisanzwe ni Pilot News TV. Turabonana mu yindi nkuru ya mukanya. Stay safe.